Tadi aja bujato. Muje buje. Mutatu bujalo. Kenza aja mulala. Winakwenda mwamba. Bajaku. Abandi bepakire. Abantu bali basafire. Musodi bana. Abandi bepakire. Umuntu mulala mulala. Malamba yo. Vai, bata segundo sair. Idinda wa kaka wa weya iyo na abanzo nale ku inyuma okotawirako ajja kuwona oyimani kuberembe mugwe yabone ku ayabagambe tutende mukale vayo kuti vayo ile no memani Ariana mwene yokwesira mutanga mwana na kutieno na kutieno yokwesireno je bamutamu oyo tali joni ya magulu ali Tadi aja bujato. Muje buje. Mutatu bujalo. Kenza aja mulala. Winakwenda mwamba. Bajaku. Abandi bepakire. Abantu bali basafire. Musodi bana. Abandi bepakire. Umuntu mulala mulala. Malamba yo. Nene etebeka mu.
era bwe yayonooneka wamala waleeta ebintu wati mwana asala mwala olusaze olumaze olusala bano beda bwida nti gaidi bene tuusi beda bakugira butomeze apikidondo andayika gwate beri kuvuga speed bameka abakosebwa bali bana abadde edduuka piki zibadde ziri mu drive nga tuli ku mukolo gwa isaamusumbawo nalevo omuwala navere nagwa mu pikipiki nati ng'ali mu kudduka ate taatawe navere agenda amutaasi naye ne bamutomera. bantu bameka abafunye obuzibu bali bana. obuzibu bubadde ku babodaboda andi bavuganya kubadde ku muwala agwa mu piki zibadde zidduka sipiidi. Amaina nize basoga kayanda tubaire tuli musanga munana nga tuli ku mukolo gwa minister Kamusumba so tubaye mu kusinganwa mu kwa bakyala n'abaami nga balivuga mu gaali aide sose bitambwire bulungi debaida abakyala dendi ne dabasabe divire inyuma mwana abaira isalo oluguudo nga tali imana nti bipiki ekali ye inyuma ediri kuwerekera bamutomera inidadiwe Richard Galu balabaire kumbi nti alumunkirira omwana kaini bode indi yena ya mukugo omu saa dibayenga munana domusa kati bantu nga bameka abafunye obuzibu abantu abafunye obuzibu bali abantu mwana omuto n'abasaada babiri neka kunkaaga n'ebiri omwana ekena n'emmere yakakoma kabanako kale ntiasanye okuyambi accident bagifunye batya mwana wange nsanye accident bagifunye nga bali kusinga bugaali mu kumalirizawo omuwala yasala embera y'omukirira abona ali kusinga bagamaganiramu awo wandireka amaliriza ono okuba eno mwana gana saamupegana bonabona bakola ki bafunira accident olwowuli yali mukajjangu nayo gwe bamaze yena era yafuna accident ndadi yakubandaganya ku bugaali. bantu nga bamekoloza baliwo abantu bageze mukaaga bataano ono n'owokukaaga ono n'owokutaano bade bavuga bugaali bale babeere bavuga bugaali bagire kubona bali kwaniriza bali kumaliriza waiswani Linto kino ekyalo bakiyitani bakiyita Matuumu wano wetuli wenyini tuli Nankandolo Wedding Center Migombolola Makugo ate district Kamuli abavubuka obubenyebuzi obundi akapende bukaidirewo abakazi babe kuvuga bugaali ab'epikipiki nga bakunonerezaganya kunonereza okusapootinga abakazi bano batomera omwana omuwala ono bwamutomeire babage okujja okutaasa omwana ye ne bamutomera akapende bwe kaviirire bagwa mu buzibu obwo bwa accident n'okusanyuka nga Isaac Musumba baleetere ambulance empyaka esebo byokukoleire okusokerera oli okeraga abende ekibuuzo kitegerekeke abantu balonda kuno wafuna obwa minisita yatayo essomero yona yalirwanisa lyabaayo tukweba buli alibuuza buuze yesebo nti otwaire mutawaanaki okufuula ife abagasanyalaze amaze ogatandikaku era gatuuka egatuuka kweyanziza nenda tutambule baida ababanda so tuyikiriziganye abavuzi bano buli muntu alina endo nga tuwulira ate nga tunumirwa buli ebiri ejja mu maiso abo tumaze ogigema tulijagivuga lwetusaba lwe tutaayo lwotaayo saganzire ni mwami Kasale ekyo wanika ekirona kaleeta entebediriwo tumasaidiawo Honorable Oli Chairman, ekifo
baline era bo waita nabo nga waita nabo bali kwabo mukipeto batukoba nti ekenda tofuna tinzo kubanga tekala no kwempida oli mubede kala za kipeto no bano wache amani obwe kusino bani ko buleke ni bana bantu bati abantu abatya bata tayari nate amani ali kwenda okay ala mukazi ga amabonda nazala Yesu olwalero akuwangaze awangaze Kadaga awangaze Museveni tubone ku government ngaje twabona emyaka egyinuma omugama bankumire baba no mukisa abantu beka muri abe uzaya mali ba minister bana kingi imbaterabire izige imbaterabire azuba imbaterabire niwe kata kona aba speaker Kadaga ya speaker sere mala abantu batano mukamuri wano hikubuza utabanga tukulonze noirayo odakolagana nonalebo Kadaga kwa watu bainaka tikala ke kibiriti nafuna akata ko kubiri kamuri kolagana wala ni Kadaga baba wako waliwe Koporola kuisimu kwa ambulance eyo enamba y'esimu okube esimu era esimu lino ndirira kalu ogwere mungi ndebyango omukulu egumbye oguno mulimo gwalikola aha ntinze kwenabanga ninze gwe mulonze nga MOP tigayita kulimi wa luguudo olwo nga benerwo tibasasuirwa tikita kubawo bano we omukiisa